Aman esen at jalında aman bolup üzöngüden buttaybayın. Namusqa jarayonlardan çıgan ulların qatarına toluqtagıla. Amin. Amin. Demirman. Adamların baylığına kızıkpayla koy. Biyiligine kızıkpayla koy. Mansabına kızıkpayla koy. Adamlarda emniyesi var, dünyasına ağa kızıkpa. Oşoda senin avtoritetin, senin izzatın, senin evirin. Bunu kim aytti? Cebrail işte. Jönököйлүк деген нерсе бул бейиштин ичинде болот. Бирок бул дүйнөдө жөнөкөй болгондор машаллах. Кээ бирде биз мындай бир адам жөнөкөй болсо, кичипейил болсо, аны биз эмне деп айтабыз? Бул ары жок дейбиз. Бул муну алдап койсо оңой эле. Мынтип койсоң алданып калат дейт. Мына алданды бирок утту да. Жақсылап қарап, стройкасы башталады. Губернатор оң жақсылап қараңыладағы бір күнге тоқтауыш керек, бір күнге. 2 жылын ұят бол боғыламыз. Бұл жер кіріп келатқанда галерея болот. Галерея бутиктер болот. Бұл жерінде 15 бутик расчеттап атабыз. Ана бұл жерінде парковочный месталар болот алдында. Жа кіріп келатканда сол жағында. Ол жақ болса сырт жағында түлөкана болот. Бұл жерде түлөкана абдан керек, жылына 3,5-4 керек. Очок казаны менен, башкасы менен. Летний, зимний. Кафеси менен. Ооба, 7 боз үй менен болот. Анан бул административный имаратыбыз. Бул жерде мына азыркы кирип келаткандагы неме галерея. Входной группа, бул жер болсо гостиница, бул административный имараты. Түлөкана могул жерде мына 7 боз үй. Бияка кирбей эле, бияка. Сыртта болот да. Сыртта болсо, биякта түтүн чыгат. Түтүн каптабасы деп атайын четине чыгат. Бияк боз үйлөр экен, Бул жерде боз үйлөр болот. Бул жерде жана гостиница бар. Бул жана гостиницанын немеси. Гостиницаларды бутбардын ичине ар бир блокту өзү чөгөп чыкты. Ол конгресс холу, бул болсо жана немеси. Стадион. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعقبات للمتقين والصلاة والسلام رسول الله على محمد آله أجمعين اللهم اغفر له ولوالديه
وللصصي وللجميل والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات منزل البركات وحصيل الحشات تلاوة قرآن صلاة إيمان شغلنا أولو قرآن كريم سون Mana satavuz жақындар бақай қошаяқ балда разалман бе çoğaq sıрақ semete seyteki bağırsılarga sıyırdıgan köy ayçırığa rükü altına permet apalarızga mana satavuzun kırkı çoralarına masada şatkan açken ol ajiyuddatkaga Cenab-ı Joy'da jatkan Müslümanlarga Cenab-ı Joy'ga ziyaret etip kılgan insanların ötüp ötken ata yine ata babaları ruhlarına ata beyitine atkan öken şehitlerin ağaçların bilbey getiren günleri sözün keçiri gör jatkan yerlerin jaylığı toprağın torku kavra sağınan özün saktap cennattan özün nazirete gör alakan jayı bata tilek kılıp kılgan insanların tileklerin niyetlerin ziyaretlerin darı köyüne kavul kıl Rabbena şina fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabınlar birahmeti ya erhamler rahimler. Kavul olsun. Kuday kavul olsun Kur'an'ımızda. Жақсы тұрыңыздар ма? Азыркы турган эстелигинде баягы кылычты жөн эле жерге сайып турат да. Жок, ажыдар. Жанагыдай ажыдар. Ооба, ошондой эле. Ол да ошол эле ойдон калды ишкер. Тиги немелерин эле просто 40 чоро баягы ортого алып алгандай болот. Ал эменин мааниси да ажыдарды сайып жаткан бүт ички тышкы душмандарды сайып жатканын көргөзөт да. Чаңдырып да. Алды жарайт. Тышкы душмандар бул тышкы душмандар. А ички душмандар бул коррупционерлер менен криминалдар. Түшүндүңбү, э? Ошондой маани берет анан. Ой,